Ako se kao kriterijum uzme koliko su primenjena u nauci i tehnologiji, Tesline istraživanja struje visokih frekvencija i visokih napona dolaze odmah iza rezultata koje je ostvarilo u energetici. Tako se obično govori o Teslinim doprinosima u medicini, tehnici visokih napona, osvetljenju, bežičnoj telegrafiji i radiotehnici. Međutim, po dometima koje su ta istraživanja imala i ciljevima koje je Tesla nameravao da ostvari, ona su još značajnija od prethodnih jer su u sebi zadržala pionirske ideje od značaja za razvoj modernih tehnologija. Tesla je u toku tih istraživanja prvi put razmatrao globalne probleme planete i čovečanstva. Njegov rad u ovoj oblasti možemo podeliti na više tematskih celina radi preglednijeg praćenja. Razvoj i usavršavanje uređaja za proizvodnju struja visoke frekvencije i napona. Razvoj tehnologija potrebnih za proizvodnju i uspešan rad istih uređaja i razvoj novih metoda merenja i merne instrumentacije. Eksperimenti sa usavršenim uređajima za proizvodnju visokofrekventnih i visokonaponskih struja i otkrivanje novih pojava koje opet možemo podeliti na dve grupe, fundamentalne i primenljive. Razvoj primenljivih novootkrivenih pojava u raznim oblastima nauke i industrije i komercijalizacije. Prvi Teslini uređaji za proizvodnju struje visoke frekvencije bili su mehaničkog tipa konstruisani na principu na kome su radili njegovi asinhroni motori. Teslin višepolni generator predstavlja mašinu neizmeniče struje sa velikim brojem istaknutih polova kod koje su bilo polovi, bilo armature mašine, pokretni i obrtali su se brzinom od 1 do više hiljada obrtaja u minuti. Mašina je davala struje frekvencije od 5 do 23 kHz. U patentu broj 447921 Tesla je prikazivao dva tipa generatora koji su se međusobno razlikovali u izvedbi. Njihova zajednička karakteristika je bila pločasta armatura u obliku diska, sa polovima sa obe strane ploče, tako da se na jednoj strani nalazi samo severni, a na drugoj samo južni pol. Posle 1895. godine Tesla je konstruisao generatore malih snaga, ali vrlo visokih frekvencija, do 200 kHz. Princip rada ovih uređaja objašnjen je u patentu električni prekidač kola broj 609246 od 16. augusta 1898. godine. Broj polova na statoru bio je paran, a broj polova armature neparan i oni su se obrtali u suprotnim smerovima i po jednom obrtu ostvarivali broj impulsa koji je jednak umnošku broja magneta i broja polova. Od velikog broja višepolnih generatora koje je konstruisao i ispitao, samo jedan je sticajem okolnosti bio sačuvan od uništenja u požaru u Teslinoj laboratoriji 1895. godine. Prve rezultate eksperimenata sa generatorima struje visokih frekvencija Tesla je prikazao 20. maja 1891. godine na predavanju održanom u Columbia College. Tu je pokazao veliki broj različitih oblika električnih pražnjenja, objasnio fiziološka dejstva ovih struja i detaljno se zadržao na problemu osvetljenja, prikazavši kako se energija može preneti kroz jednu